لی بیرەوەریە حەفدە ساڵیا گرتنا ڕێبەری پێکێکی عەبدوڵڵا ئۆجلان لێ چەند باژارên کوردان لێ تورکیە و لێ هەرێما کوردستانە عێراقی jî خۆپێشاندەران daxwaza azadkirina Ocalan kir. Ev bîrewerî hev demê alozî û girjiyane li çend herêmên Kurdan lê Tirkiye. Belam nek bakur. Xwepêşandanên çend bajarên herêma Kurdistana Iraqê û li Ewropa jî bo daxwaza azadkirina rêberê PKK Abdullah Öcalan bi aştî derbas bûn. Lê li Diyarbekir Amedê dawiya xwepêşandanan bi tund û tîjî bûn. Piştevanên Öcalan azadiya wî ji zindanê bi aştî û ewlehiya Tirkiye ve peywendîdar dikin. Eğer Birêz Öcalan azad be em divî baveriya dane ew ê aştî biradî wekevî ew ê li Tirkiye her aliyê qado ew ê çêbe. Abdullah Öcalan rêberê PKK li 15 Şubat'a 1999 li Kenya hat girtin û ji wî demî were di zindaneka Vedera İmralê de ye. Li Hewlêrê alîgirên PKK beref qunsulxana Tirkiye çûn û daxwaza azadkirina rêberê xwe kir lê rêk ji bo qunsulxanê girtî bûn. ئەوەی کە جێگەی خۆشبەختیە و پەیامێکیشە لە پەیامەکانی ئێمە ئاواکردنی یەکێتی نەتەوەییە. لێرە هەموو ڕەنگەکان هەن. لە باشووری کوردستان هەموو ڕەنگەکان هاتوونەتە پێش سەفارەتی تورکیا ئیدانەی ئەوە ئەکەن و داوای ئازادی ڕێبەر ئۆجەلانەکەن و پشتگیری خۆیان بۆ بەرخۆدانی باکووری کوردستان ڕادەگەیەنن. حکومەتە ئەنکەرەی پرۆسەیە ئاشتیە دەگەل ئۆجەلان و لایەنگرین وی لە تورکیا لە ساڵا 2013 دەست پێ کرد. وی پتر ji carekî agiribesta êkîalî ragihand. Lê ew proseye ragirtiye û niha Enkerê nebes operasyonên leşkerî li dijî PKK didomîne lê li dijî part û rêxistiyên nêzîkî îdeolojiya wî li derveyî Tirkiya jî. Ervanan yek dixeynu ba Türkî faşist. Lê bîreweriya hevde saliya girtina Öcalan li bajarê Silêmaniyê jî piştevanên PKK wêneyên Öcalan û alayên PKK bilind kirin û karên dewleta Tirkiya li dijî Kurdan şermezar kirin. وان دەزانی بە ڕادەستکردن و گرتنی بەڕێز عەبدوڵڵا ئۆجەلان وەکو شۆڕشەکانی ڕابردووی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان بە گرتنی سەرۆکەکانیان بە کوشتنیان یا بە لە سێدارەدانیان گەلی کورد جارێکی تر ئەکرێتەوە قەتڵ و عامکردن. لە حەفدەمی ساڵۆژی پلانگێڕی دەستگیرکردنی سەر ڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان شەرمەزاری بۆ ئەو دەوڵەت و لایەن و کەسانی کە دەستیان هەبوو لەناو ئەو پلانە ڕەشەدا. Piştî hevde salên zîndan kirinê hişta Abdullah Öcalan serokê yekê yê PKK û Tirkiya hukmê mirinê li dijî wî cêbecê nake.